nganong sa akong mga videos or reels ba, kabantay mo nga naa gyud nga linya ampo, amping, abante. Nganong ampo, amping ug abante man tungod na mga igsoon kay mao ni kung sige ra tag ampo nya di ta mag-amping, walay may tabo sa atong giampo, no? Sama ra na nga pareha na example, nagsige tag ampo nga tagaan tag maayong panglawas, no? Mulabang narabata sa bagong tuig, no? Hapit na December naman, no? Kasagaran mga New Year's resolution. Gusto ko nga mauni nga tagaan kog maayong panglawas, no? Mulabang ko nga maayong panglawas unya ang sunod nga tuig puno sa maayong panglawas, no? Mo na imong iampo kintay. Pero unsaon paghatag sa Ginoo og maayong panglawas kung atong giabusuhan ang atong lawas pinaagi sa dili pag-undang anang makadaot nga bisyo. Siguro dili makadaot og bisyo pero kana bitong sobraan atong kaon bitaw kanang naay bawal pero atong pugson kay lami, no? Walay mahitabo igsuon nga maayong panglawas kung atong giabusuhan ang atong lawas nga pinahulam sa atong manluluwas. Manang moingon gyud ko kanunay og ampo ug amping abante. Kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Kung nagtuo ta nga tagaan ta sa Ginoo og maayong panglawas mao nagampo ta pero likayan sa nato ng mga makadaot sa tong lawas, no? Ang Ginoo andam mo tabang pero kita pod nga nagampo. Tabangan nato atong kaugalingon. And aside from that, ampo, amping, dili magbulag, abante. Nganong nay abante? Tungod kay kung naata ni nagampo ta niya nagamping, siguradong makaabante ta. Ana ra man na siya, no? Kay di man ta kaabante pod kung dili ta magampo niya, dili pod ta magamping. So kanang tulo mga igsoon nindot jud nga dili na magbulag. Unsa man na siya, brad? Ampo nya inubanan sa pag-amping aron makaabante ta. Amen. Kaya ako nimbalikon kung sige ra tag ampo wala tay amping-amping igsuon, walay mahitabo sa atong pag-ampo bisan dako pa kayo atong pagtuo. No? Mao na mga igsuon nga ako ning balikon sad ang Ginoo willing mutabang nato naminaw siya sa atong pag-ampo pero kita sad tabangan nato atong kaugalingon. Amen, no? So aside nga magampo ta Lord, mauni Lord mauna subay sa tasing kabubuton. Lord tagay kog maayong panglawas, no? Ampingan sa nato atong lawas dili nato abusuhan pinaagi sa mga butang nga makadaot sa atong lawas. Amen. So usa na kagamay pahinumdum lang mga igsoon kay daghan ang utana nako ba nga nganong maogi daw ni ang ako ang linya kanunay ampo amping abante, no? Dapat mag-uban jud ning tulo igsoon. Again, ampo amping abante. Kay dili pwede nga magsigira tag ampo unya wala tay amping-amping sama ra gud na mingon ta Ginoo proteksyon ni ko ron sa kuang paglakaw karong adlaw, no? Ginoo panalipdi ko pero mulabang ka sinay sakyanan maligsan ka, no? Ampo lagi pinya pag amping pod di mo pasabot nga nagampo na ta magkumpiyansa ta. Again ang Ginoo mo tabang tabangan sa nato tong kagalingon aron nga naman makaabante ta. So again, ampo amping abante. God bless everyone.